be if I knew that you loved just me. Say it's true. 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 Le plesat me peli en fansot ti dam, sem ga sama odsvrla, ga v varžete mam. Godci godite, petico dobite, petica je vaša, Alinka pa naša. Madonna se vas je puhno zbralo. Ne vem, če ste slišali, tukaj v Mrskijem so se zamenile strašne težave. Pustne me zbolil. Smrtno zbolil je nič manj kot na smrtni posli. Ne vem, ki mu še lahko pomaga. Zdaj, ki do življenja več ni v njem, ne. V glavnem, tukaj v Mrskijah so vsi obupani. Jaz bi kar začel s pregledom. Sestra, prvo bi pregledal infuzijo. Infuzija je, zdaj vidite stanje slovenskega zdravstvenega sistema. Pastila lih toliko, da držim kop. Infuzija je na flašake tajne, direkt v žilo. Sestra, lahko prezdihnete malo bolnika, da vidimo zaležanine in te zadeve. A vidite vi tam neko zatrdlino? To nije rak. Ma ne rak, tumor. Ma sol da je imel noter, ja, to ni tumor, dobro. Ja, dobro, ki vem, stanje je stabilno, ne, lahko ugotovimo. Zdaj bo sledilo še, po mojem, malo preiskav na vzorce blata, urina in teh stvari. Pa jaz mislim, da vzorce je dosti velik, ko sem videl tam prej mimo, ko sem šel, da ni treba čakati zdaj na novega. Poglejte vi malo, kolega, tu. Malo spominja na kadmi. Pa možno. Pa vi, kolega. Izvinite. Kolega iz Beograda, morda bo govoril malo drugač, pa bo že v redu. Ja ovdje vidim samo da je ovaj majstor je pojeo malo previše mrkve i crvene pese sa gornjeg polja. Nije to ništa. U redu je. Dobro. Strokovno mnenje. Čakajte malo, va. Sestra, a ste razbili vi kako to provjerite noter? Tle žive, a srebra za predajeti. To ni dobro. Kolega, a vidite še ki vi? Glede na težo bi rekel, da je precej svinca tle noter. Bom jaz še urin malo preveril. Ja, to je s temu sreče neposredna metoda. Mislim, da bo treba filter trdih delcev montirati na osebek, da bo prečistil vse trde kovine. Gospod primarij, ja, prosim. Sumim, da nam pacient umira. Pulza ne slišim več. Ja,
fudič, a pa dej zmanj se porknijo. Dobro je, živ je, nazaj je, dobro je. Ja sad sam malo bolje pogledao ovo, ovdje ima puno plastike. Kaj? Puno plastike. Plastike? Plastike. Vaj, ja se šalite. Ne, Tu je zelena dolina Soče. pa ja sam, Tu imamo samo zaraščene hmajne, podrte bajte, skoke z mosta. izvinite kolega, samo za 3 godine vi ćete skakati sa gomile guma, ne sa mosta. Ne, to so pa hrda natolcevanja. Jaz bi raj podvomil vašo strokovno usposobljenost. Ste vi sploh zdravnik? Vi kolega sumnjate u mene? Ja, v tem trenutku ja. Pa ja sam završio medicinski fakultet. A ja, 3 godine vojnog medicinskog fakulteta u doba Tita i aha. ostale 3 kupio sam na bar čarši za 20 maraka. Pa šta kažete na to? Gdje ste vi kupili diplomu? Dobro je, samo da nisi doma sprintu. Nemoj da sumnjate u mene. A ja nosim, še kad dobro pogledam, so se res prčutno koš plastike vmes. Ja, dobro opazujete, nimam ki reči. Hvala kolega. Spoštovani konzili, zdaj pa treba postaviti diagnozo, ne? Glede na vaše izsledke, ki ste jih dobili iz šlohanja, kaj bi rekli, boste vi začeli? Ja, iz mojih izsledkov je pač razvidno, da je pacient nasičen s težkimi kovinami. To je v bistvu pač... Nemogoče. Kako nemogoče? To je pač... Ne vem. To je pač moje mnenje. Jaz vam povem, 2 stvari vam lahko povem. Ena slaba, ena dobra, ne? Pač Povejte prvo to slabo, da nas posede, pol dobro, da nas dvihne spet. no, pač osebek, poimenovan pust, Ja? je nasičen s težkimi kovinami. Ma ja. Zelo težko rešljiv primer, Tu pa Leda mi je rekel, da je nerešljiv, ma dobro. no, ali pa nerešljiv, no, vse odvisno, kako gledamo na to. Ne? Ne, seveda. To je pač samo moje mnenje, ne? Seveda. Tako da, to je pač, upajmo najbolje, ampak pričakujmo najslabše. Dobro, to je bila zdaj slaba novica. Slaba novica. Zdaj bi preslišal še dobro novico. Kar se tiče dobre novice, pa vam tako rekel, da odprtje premogovnika ali neka izkopa težkih kovin bi bil idealen posel. Siguren zaslužek. Težke kovine v vaši zemlji sploh niso problem. Čakaj. Kje je pa tu? Ojej. Jaz mislim, da pa zdaj bi se bilo zamakniti gospoda doktorja. Se zdi, da so krokarji, mrhovinari slišali vašo slabo napoved. Zdaj vi ste, ki ste naredili, bež. Po mojem so slišali, da bo hvala umrl in zdaj smo prišli. Če ni to grozno, ki narijo mrhovinari z pol mrtvega človeka. Gospod primar, se ga bojo oholili. Celo življenje je šparal, celo življenje je nabiral denar, delnice fabrike ima, delnice od fabrike ima. Glejte ga! Še je živ! Evri! Neki se tle dumu! Vrščanski pust ima puhen kufr Salonita! Mislim, delnico Salonita! To je taka bohatija, te da ni za verjet.
si v Zagorje, da je boljša žurka kot